Ebusiananka trend no twem, but the nation prophet Opambour or just there be asebi ba ye on can be. I was also a candidate. I don't know on the Karma President. Great Papa One God the seer. Omo abetrumadwen efa ensemwa. Ya de nyina Samuel Okujeto Ablakwa the Mirror of Justice. Okafa Donald Trump any Venezuela issue no no. Afe na abroyi pumakwem ama the nation prophet Opambour. Ene One God the seer Karma President abetrumadwen ewo ho. I Penyah brought me there. Mess was any demo. Obe like this video no that my brother subscribe button and click the notification icon of latest update. Now better wadwen that mama ewo comment. Once over so. No actually for so anya be ashe. So it was on 2nd January 2026 year midnight from 12 a.m. to 2 a.m. an operation area. I heard a coba said American President Donald Trump akwachi Venezuelan President Nicolas Maduro on the yele Celia Flores. Asem say one papa no drug cartel, just we drug dealer. 2 on person obefra konyan cause ya to baby anu olu 2024 olusi but still or no person or tena we say I say our forcing over the people what tena konyan so 13 years in here on person obefra so ya to no anya kra na still now what aso tena konyan so using the military to intimidate the people and if you be so no despite the country's resources no more oil 300 billion barrels of oil out on $17 trillion. It is bigger than the whole world GDP. But despite all these resources, no, ultimately first Sikano enya or money ye, ultimately for resources no enya or money ye. And the Trump agent and mommy and son is like what chain no. Ever even before then, Quano, Trump agent can send one can say, oh, Babachino, dear Garbachino. Emma Papa, a big guy and be a video be ye the day, says a Trump a bear, or Madame, and I'm so, and my Trump's action Bob, not any or chain or that 2 a.m. midnight, 2nd January 2026 year. Emma by in a crew from Queniaji. We won't believe say now. I just saw the from go papa that almost 13 years in ye. Omo he bra no more bre. Bra no more bre. Omanga da nkwa e oma omaimu. Oma maimu. And omo bre ntina omaniaji e two flaga omo e bosi. Out of her Ghana see and tiasie. I say Argentina. American President Donald Trump breach international law. We free the country mo akwachi will be president. Ghana see and tiasie. It's Ablakwa as Foreign Affairs Minister, drop a crater 10. One. What can say Ghana you condemn me? Adia na Trump acquiring the US acquiring Venezuela honor the Ghana you condemn me. Na ebium suno with immediate effect and pray Ghana you demand the release of the Venezuelan president Nicolas Maduro. Ye hiano and pray said Trump ebe Janet Trump and yani mua and ye nchema Trump. Obeti bi ahia pa Trump and yana obehu nipa ye obehu sedi sitie. Na another video na kwa akodru the nation prophet Opambour enim on the Karma President na we eni nsem a omu eka ana hu an opeso bia hu so ye foreign minister ozo na nkwa akra kasa ewiase mpenifo so wan kasa otin a ye yiwe bone na ewiase so leaders kasa na wan ke bi so a na me sa so unka hu bi sanko fa dodoma ne mama ana di ka twete yansan ana mo de se Okujeto Ablakwa so no let en be da adwane kenkan sanko fa dodoma ne mama ana di ka ka na adwen sanko fa man speech kwa program okoye kwa so ka na adwen so ati ase na Okujeto Ablakwa utabo kodu a no yin mliketu osofo na no ya papa ya na pampe mu efudwin ondo nimi Donald Trump ya ne team se wigi broni a mde ni wiase obaye omuni pebi owiase apart from ni no abrofo nkoen na no meto se Ghana for so de ban to yeso osofo Okujeto Ablakwa ya ne pamfo na ere etitwade o man Ghana enka 5 years ni 10 years visa ka boy ya de hye no osofo ka de ka bo mo so entino sabi nipa ade na so say mistake a yen ka de papa wa ye kakra freedom of speech the whole world democracy world no ento no so tumi che na dwe say o man pani Donald Trump wa anye ni ye me kwa metu kwa me so wa anye ni ye enso ono wan ene akroma ekotwe owiem ono wan ne kotwe eti Okujeto Ablakwa waka na dwe osofo waka na dwen Ghana yesu akwabo waka na dwen adwen kana waka na wa hankrofo na say na ade ne say o say obi abetimi a kire na adwen ade bi wona enya we call a speed ba as an let ni mu no
or te one is say I was a Oja Maduro. Na say oya bema osofo etuotu esi bema bo bema nka sem emfa no san fe fa ne 56 na o de si ne bo bema pem ne bo so a just wa so bibi aso okuja to Ablakwa mo ne be na ona bo waye aya wo ka say Nigeria Africa almost see o man bia does see o man yet ya na say ama Trump kure ya ba to you pa aye ne opeso ye just esa say Nigeria president one cabinet no ana so minister san cabinet na ye cabinet no e di na mo kasa na say bi so issue ni nyina ne say ebini kan ofori atadwane akwa hye ho onche ne mra kwase na muntime nche ne mba because America mra friend mu na si ayati amamo be kire ya brantie yi akwa o de say abu treka man kan we foreign minister yante so de let bi ababante no obi akwatwe obi suntonto a kire ne de na ko ne kuro ma wo say sia azofo eya monti no me bi asio mo se Ghana few years ago ana abrofo bi kwati edin Ghana din ko etire ahibia yo Ghana ya don ko for we are slaves because those ruling us no they are slaves so we the subject to we are also slaves say abrofo na enyo mo sam na mo kan na wotimi nkebi na kukuduro na onabo okuja to Ablakwa kukuduro kebia mo man nkebi onko kamekan o me kamekan mesiro kamekan na me ka asem che o say Nigeria president otimi nkebi because the Nigeria president was to say or no American DAE for a penny kwafa no drag the course some years ago to my kind not too much in the baby what you say and also for where the Kenya born what you say Venezuela for America for say we say Venezuela Mexico Colombia Cuba and Panama the Africa and Brazil no omo drugs American omede ometwa ometon what you say abrafo so penisa so enya nne na America for start say omo chichichi kates South America ne ade enya nne osofo what you say we say drug dealing kese pa o Venezuela president no the main issue no amane na so ese no drugs na o shepo America no so no cartel so I say I'm not the president so I say now the state has not Donald Trump so can be or say Mexico president kwa Mexico omo say Mexico president no ono kwapo no we be koke factory kese no export the whole world correct na Ghana de ye mobo ente me say DAE beba Ghana be team pelifo bi okromu anu ma na no paga o te say yi play be akola ande wo ho no mo ekoye de wo ho ekoyi goose de gu ho amafo diske okromu wo enso omo di ni so mo fa bi okromu wa wo kaza kese mo de toto omo fa nya investment bi omo nkura se hospitals omo nkura se schools omo nkura se roads omo nye so ko Colombia ani Mexicans kates no osofo omo timi siese omo kromo echa burochire omo tu kan ko be ha no mote na ga tia se enti dia course America ne de mo ja Donald Trump say be onye ne kwa amafo oye na okotwe bia de aba ne kromu abedidi zo ni kapre na no waya na Saudi Arabia prince etamo 600 billion ekoma no na asasira another 400 billion na man ko 1 trillion oniska Donald Trump ni kapre America ni kapre ejodu be na so fata kashi afemu a ebe na yeyie na say America fo ni abre eba Africa eye Ghana ko ho omo Uganda omo South Africa omo country be omo chichichi odi Yahoo boys esa so omo ni sika omo ni sika America ni kapre America ni sika tino mo ni abre a omo attack amanfo when they hu ye be kan so ni pan ndi ezofo ye bompa ya yen kaya de hye wo ho ye maame no enua no gu America mo godi pa na sabi se ebe se yen kunkuma yen kokuma de hye na adonkofo na ebe de ye be kunkum wo mo saa na tie enti onabo okuja to Ablakwa de mo nya no kana adwen o international man odi o force wo ye foreign minister o ye local minister o international man international minister mesirawo o kan ba to de wa ya Donald Trump egugu na oni bi atonwo to oto ne bomb akon ma to wa ya akran kan kuma sen kan ho muja ona bu no ni nkomo no e na juma ma na juma sa onye
or your foreign affairs minister assembly wiase no anke bia na okwaya so baaye on twa akesefo ne nkasa wie akesefo ben onu na for Ghana high na foreign affairs minister na da no akesefo be the chair Honorable Okujoto Ablakwa Hon Ablakwa incoming president that to come not to for ankasa obi ankasa not to form kan ho America cho when America is dealing with their south Russia for kan ho uwo kromwa and America focus on base e Ukraine and na put it so on tiase almost one section where you can South America and North America for asemo America have the power over them. What you say? Who you go to man, they have the right to come and catch you, capture you, and do what? Extradite you. South America for the America for the some come as another. Dabi Ablakwa to Mikebi. We are seeing now Donald Trump. I know yeah, one year. But I did woman meet Mikebi. He said, "Blàst ne count the sanity." What you say? Mama Castro Bicho. When Pablo Escobar, come now all president Edi, Colombia no. Oye bia si to du fam no. Then now omo de oba abote kwa oma speech no. Na DA for penalty no. Esase na the crowd, the bodyguards no more chop pop omo ba ran ikwapo. Eti mo na DA for na be nim no. No wo so pio mo dey e ko akide. And the man speech, o man speech you happen apa. Ojane ye. What you say? So when America is after you because of drugs and stuff, forget it. Anywhere you do, it will fish you out. So what you say? It's awful. And somebody the muntie temu yansa. Now Donald Trump, the oya you know, America from bra. And you know kwa na ebi. Many of the past presidents, ako Colombia, ako Mexico, ako Cuba, ako Venezuela, ako chiche cartel bebre. Sanity. Yeah, you know the I don't fire who. Na ya chase. Mama on fa once na ho abufu enkobere ni ku osofo on trane baby o ma osofo baby na ya enkati kasa politician o mayo mutimi nyenwie na abotia enkati na ka kama ko kanto kwa kama na ko bono se kama ka da kwa emu ni be mu ni ru na ede ene e bono enti na kasa Donald Trump o seche a onimton ton wa ya we ton wo south ton ni ona bodia enka yi na onye sa na se na no Sokoto fo ya Nigeria Sokoto o se adano mo blocking kumase kwai NSA politics onitua politics aso fo yankwa ni munya na bo na ochocho bi nko na yehu Ghana kakra yeso ya charge ye bone America ye chichire ka hu ye chichire yo yet America can be who read history if you Washington kwapo no black man and design Washington mabroni and so you see chain Benjamin you see chain sanity eti me ka adwen kakra honorable ya fire call foreign affairs minister and one why no ma Prophet kanya ode oh maneka ene kire nya ode osofo honorable me de obeba ukrom osofo ewiase suropen me suro tu pen na suro no na me suro tu it's honorable kitapena man job fungu wono mo say Ghana yeso ye ho so ati ase honorable why are there for location ship south town or south town MP and north town MP aya fa ni nyina on find the location in town na ye be fa no kwa ba ye me fa no oh na trap no the Ghana for ye there is America for ni capre omo ni capre America for ni ska omo ni capre omo chire wo mo o hwe be bia omo oya reserve kwa da enche America be ko bankrupt o wiase capre mu ni bi ura Donald Trump America president akwachene ko America na ai papa insensebe no ede na de ba ye de wonim fa ho nyina no o meka mamintie eyede na ba ye na eyede na asie eyede na ba na yeden ana yewura president Donald Trump ekotam papa yi efiri krom abra owo ne bedroom owo ne fie the residence no matima kotam ne sa na mi se kra mi kina mi hwe mi ho ye ni ametam yanko 2 million America votum na no hwe na obia etu atwa ne ho ahia pa makotam na firi ne dem wona ne yiri nyina afiri wonom samra meda America in fact ano hye ano den asoja fo atwa ne ho ahia enyinara ehunu ho hwe hunu ya ne se omo de ne sene ano den na no hye odofo mu hwe obi amana ni na ho nti na chese me hwe ya odidi Donald Trump atem oluman patron o kan ne boso asem kire no sesen
Sempacho Donald Trump saw Mramachin or Baba Bachin or Mrantem. Na wa madi ano ye coward. O you move for Pacho be a went me and seen as a muscle Pacho. And a mouth Donald Trump was so chilling say why ye bema. On your coward. Pacha. Sa. Nedian Abachiri. Well, man, some baby now Bachi, Pacho Ghana. Pacho Ghana, a tre letter. At the above one say they do not Trump ye, Ghana ban say, or Anyadi. Ghana Mudia. Pacho Ghana ye Timmy in Pacho. Ghana ye Tima Radiamas and Diabai. Oluman Pacha. Hon Ablakwa. Oluman foreign minister. Ukujetu Ablakwa. Pacho. Not the Donald Trump Akano. Waboni din wasem ni mana. Pacho Devi. Ghana waboni din si anwe ode ba ko ba hana. Pacho Devi. Oso ni eni asem. Pacho Devi omo ye din kura Pacho. Ndi Ghana ban say America onwa yewura koja to Ablakwa na atwa na say wona atwa na bi any business a yenyama no na Ghana ban ka ho. Oluma ye Ghana ban Pacho. Ayewura president ni mu bi. Oluma Pacha. Wonti mi nye bibi nsa president on Pacho. De koto Nigeria no ma siesie krumo wi. Oluma ye jadamu ho no Pacho mu siesie ni. Pachonti Ghana ban say omo catch America ban say with immediate effect. Omo the immediate account. Oluman Pacha. Immediate account sem no. Oluman Pacha. And effect it was. Pacha into omunyi no. Omunyi Venezuela for president na na yere no 10. Pacha. Omunya na mani nkwa ni krom. Pacha. Eh. Omo Pacha say enyamra kwan so na Pacho Donald Trump enam ekoko fa Venezuela for president no na Donald Trump aka say oil ka ho nti na ma no kokko fa no cause oil na e wo krumu ono Venezuela president ne mfa mo kruma fo no to no aka say ba baji kru no ono aye kru ni Pacho no wa president a onye te say president ya o ma ba fa no de ne ko no obeye president obebo kruma fo no Pacho for now no dey o mo na run the country no enti number some say America for oil no on betu afa na say I want to chim kakra because I don't understand on betu afa na so on somebody oil no sika no ya papa no nkwane ne nkrofo die no on be bu akro no makroma for no obi ahoto no Oluman Pacho Donald Trump Pacho say or fa companies akese a ewo America e de o makokro mu ono na o ma ye oil adwuma no wo krom ono abo akroma for no Pacho now kromo company oil companies mini ho Pacho bi ho no Pacho 2 hours so Oluman Pacho said it no said be e betimi abo akroma for na wo hu say kromo for no mutu kwan ba America dodo ebi o said be America omo America kra na kra betimi akomu krom akwa ye adwuma ma omo atom eni kwa se nkomutu kwan kra aba cause oil reserve egu ono ma ebo akro no eni kwa se nka omo kra free am Venezuela so oba America so oba be deeper Pacho to oba be tu they just a president no onyi kroma for no Pacho da bi onyi omo onye scanner or the scanner kwata cartel for no omo dealing drugs no Pacho the scanner kwata o machi etototuo ne normal de mom Pacho na yede na China ne Russia so ono mo yadam for abra wotani ya wo hyase kasa 2024 election wo manya Pacho opposition party ne nyae Oluman Pacho na yede na Russia ne China for kota na chikotutuo bo nipa bi ema onya omo samde ne transo omo nso omo nya president okromo ana omo nya hwe okromo omo manko yede na omo so kwata ono na chi Oluman Pacho omo ayom ho kuokuo Pacho omo neto na omo bricks Pacho nti we mu no kan neto fo no China no Russia ka ho nti omo ye nyonko na mfofo omo na mfo no na oil na ewo ho no so omo sa supply omo de bi supply China Pacho de bi supply Russia for Pacho nti omo ye na mfo Pacho sa Oluman Pacho
They just almost mean ya oil and some faso. Oluma Pachan. As a brad bass America president Quatamano. Omo say Emwa. Emwa. Omano Diani Yabomo. Pachan. They say American president never be the Krunuso. Or no baby president, I be work room. Pacho. Obemo mato abapo for an answer, obey president. Oluma o kind of Angason Betuaba, Pacho, do Pachan say, Omo Baba be transition, just say, Omba be president, Papa. I be work room. Baba to the Pacho man, tell once. Eddie on Betuaba. Oluma Pacho. Cause I saw Motuabano. Nadu Binyano, Omade Mano. And the chess on my affair. No more ye nipa say, wo be a president ya. And when your fairness. Nti omoto aba no kromo fo na to aba edi nipa ya. Fe na America for the more data na chia. Na no. Nti ede na chese kromo, nti kromo fo ankasa no. Kromo fo ankasa de na ko omusu ana. Oluma Pacho. There be Pacho eni je pa na esi kromo, manya fa hodi. Venezuela mining nyina. Pacho manya fa hodi pa Pacho. Omo nyina ni age. Eni je kese pa na esi ho no. Because president na ye no ho tintin autocratic. Pacho waka obi nkabi. Yes, Mati says so at 13 years. 13 good years Pacho. 13 years na ade no kwati omonto aba na. Oluma Pacho moto aba, no moto aba na no asa transfer Pacho. Wanya kra no wate. Wanya kra no wate transfer. Pacho no asa transfer Pacho. Russia na China for China chinti no. Yeah, no asa afa kontru kwan bi so Pacho no transfer Pacho. You know they will live for 13 good years. They kwa onya na adwun so free so. This e bia wo wu. They are in there na just say bia wo wu ansa na why na adwun say wo wi there na just say bibia akọ Pacho. Onya na adwun so oja mamonum kra why na say monarch this obi awu ansa na yesi hine foforo. Sana na opeso ye. And just America for Quatam no. Pacho mafano. So my own answer. Oma tun said the mutie to banche no Pacho. Ono ani fie no mkofa no. Oluma Pacho. Then the soldier for no way. Oluma kwa soldier for no sifa so ekofa na de soldier ni bia na obetimi atry. Yes soldier ni bia na obetry sa no man. So the America for babeko because Pacho oma draw plan ni nyina na oma de ba. Omo ni ba bi o bewura. Ekwa on befa so afa onyina o madro ni nyina Pacho na o mede ba ntu ye den o beta mo akọ o manya plan na da ho no ma o mede fa o na de o mede o bako Juma ko no kakra hey master mo tutu ni ama yo no meta mo bi afia odofo enti om fo ne yiri nyina Oluma Pacho na yiri nyina na omofa no se omo bia obeka no ho hikakra Pacho hey ayase aduane nti ana se Donald Trump on pen boni Pacho David ono ni na benum ti anopai Dr. Asad ewie akodi wa asem yes na sem die nimu no e wosanka na Ghana se bibi ni enya abotre never charges somebody be born no and in some city ko na fi ye ho de be mani mu ya idea and mani mu ma cheni na e bia me kase no monya more charges bia ana odin Pacho no akra be kwa ko gina dakam adi atum ntin so ko gina dakam no dituma na ye lete be ende nti ye nya botra eno me babu apa Everybody in Ghana. And to meet me, I share Chromo and GSC on be. Pacho Abenya Biahe. Okay, Mammy Rebi Kakra. And GSC will Chrome Venezuela. No, Yaja Kakra. Namia Kakra. Hey, hey, and what ye? Oluma Pacho. Hey, hey. Japan. Share. Hey. Share. Na yina no motete no. The posters na omo wa wife. Baby any dim when the pay you tell be omo wife ho. Pacha. Share.
Any yes, you grow. Jesus Christ. Ash. Ti o si nya botre. O si nya botre. O si nya botre. Ana gani yenya oil free wana. Yenya oil free wana. Oluma pato, mfa se wiase nyina de nka mo se Venezuela fa pa na wo oil reserve. Pachan. The whole world. Pachan sa no moka. Nti yede ya Ghana so ebenya bi afiri ho no pachan. Na wo ye nkremoma na se, na wo ye sombe man. Pachan ye nkremoma. Okay. Sure. Na Tinubu wate. So wate. Izo wadwene no ho. Waye di hye no baby. Wate die si Venezuela. Oh, oluma pacho wate. Onka omeka we. Pacho menya hu so aka bibia wo mo na omie na no ka we kura pacho. Omo wa kura pacho. Na die si na wo ba be ka bibidia wo mo kura wo to eja talo ho no. Mr. Tinubu. Waye di. Everybody say Ghana for. Hey. So nipa bia we ye. And on tomu chene nu ni. President ni. Pachan. Onwa. Madru. Hey. America so just na yere no no. Pachan. Ma yere ne den. Na ahano no mo de na du America na sa Pachan no mo de na du America. Pachan. Ade no mo de na du. Sa. Oluma pachan. Ahano mo de na du America. Oluma pachan mo de na du Alande. Mo de na ko. O me ko chini ni. Oluma pachan. Hey, engofo akokodu papa. Oluma America de just o mo ka so mo nye. Sa America ka so ye bibi dia. O be ye na perfect kra wo kra wani na won so mo ye. Wo ye obi a o ma warning say jai na wunya ya. O betimi aba be kun kra wo kra hu so o ma ba be kun. O betimi a che physical say ene mo so no mo do na. O ma ye bibiri pacho. Ma ye bibiri America de. Ana wo su no. Obeto achire wa adwen ama me. E wo comment section. How you Penyah block me.